Ibendera ry'u Rwanda ryazamuwe mu nama mpuzamahanga yaberaga i Kinshasa. Ni inama y'inteko rusange isanzwe y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yateraniye i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Ukwakira 2025. Ni inama yegaga ku izamurwa ry'inkunga ikwiye kongerwa amakipe mu guteza imbere uyu mukino. Muri sale iyi nama yabereyemo harimo amabendera menshi, hagaragaramo n'iry'u Rwanda. Abantu bibaza impamvu byakozwe gutya kandi iki gihugu giherutse kwangira abakinnyi bacyo b'amagare kuza kwitabira shampiyona y'isi UCI yaberaga mu Rwanda. Ni icyemezo cyagawe kandi n'abantu benshi barimo n'abaturage ba Kongo ubwabo ngo kuko babona ari amahirwe yimwe abenegihugu. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF muri iyi nama yatangaje ko mu mwaka utaha w'imikino wa 2025-2026 izinjiza miliyoni 312.85 ikazakuramo miliyoni 125.4 yo guhemba amakipe azitwara neza mu marushanwa itegura. Perezida wa CAF Dr Patrice Motsepe yavuze ko iri shyirahamwe riri kongera amafaranga ahabwa amakipe mu rwego rwo guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rwa Afurika. Ati ibihumbi 100 bihabwa amakipe ni make, ni ayitike n'utundi tuntu, aho usanga abajya kure bakoresha arenzayo. Twagize imyaka 5 myiza aho twakubye kabiri ibyo amashyirahamwe abona, ibyo twinjiza byikuba 4. Yakomeje agira ati tumaze gushyira miliyoni 400 mu kuzamura impano. Ni ngombwa rero ko aka kanya twongera umubare w'abafatanyabikorwa kugira ngo tuzamure umupira w'amaguru wacu nk'abanyafurika. Visi Perezida wa CAF Fuzi Lekja yagaragaje ko muri 2025-2026 hari ibikorwa byinshi biteganyijwe, ariko nk'uko bisanzwe intego ihari ari ugushyira amafaranga menshi mu iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afurika. Ahazava ubushobozi bwo gukora ibyo bikorwa harimo abaterankunga bazatanga miliyoni 111.2 by'amadolari, uburenganzira bwo kwerekana imikino yayo buzishyurwa miliyoni 81.2 by'amadolari y'Abanyamerika. Ikigo gishinzwe amasoko ya CAF gitange miliyoni 77.5 y'amadolari y'Amerika. Hari kandi amafaranga azinjira avuye mu gucuruza amatike ku bibuga byabereyeho imikino yateguwe na CAF, bizinjiza miliyoni 20. Amafaranga ya FIFA Forward atangwa na FIFA angana na miliyoni 22.5, ndetse n'andi azava ku ruhande angana n'ibihumbi 500 by'amadolari. Ibikorwa bizagendaho amafaranga mu mwaka utaha ni ibihembo ku makipe azitwara neza ku marushanwa arimo ay'abagabo, abagore, abakiri bato bingana na miliyoni 125.4 by'amadolari. Gutegura amarushanwa ya CAF bizatwara miliyoni 47 z'amadolari. Kuzamura impano z'abato ni miliyoni 57 z'amadolari. Amafaranga agabanywa amakipe yitabiriye CAF Champions League na CAF Confederation Cup angana n'ibihumbi 100. Ishyirahamwe ry'amakipe muri Afurika rihabwe ibihumbi 400 by'amadolari, mu gihe ibikorwa by'ubuyobozi bw'ishyirahamwe bizatwara miliyoni 43.5 by'amadolari y'Amerika.